Mutongoria wa NASA Raila Odinga na murunawe wa Wiper Kalonzo Musyoka maugite ati mwahu wao ni unyitite ugeni ikundi na mabũrũri maria mabangite guka guthurima githurano twerekeire ona gutuika marenda mabũrũri na ikundi icio cirunge mahitia macio mana hau kabere. Ikundi na mabũrũri mothe maria maroraga githurano maugire ati githurano kiu kiari na waragania na utheri wa mwanya na makiongerera ati mateta ma NASA matiari na kiene. Thutha wa igoti tugiru gwikira uritu mateta ma NASA, ngwataniro ino yugite ati irahe ikundi ici mweke wa keri kurunga mahitia macio. No na kuri uguo NASA yugite ati ndigutonya githurano-ini uguo no nginya mogaruruku maigano na mekwo commission-ini ya githurano. Maroiga ati matirenyenya mawatho na mitaratara yao na makongerera ati no nginya aria marathatirie githurano kia mweri wenana matacokerio makinya. The IEBC headquarters is for all intents and purposes a crime scene that should be preserved and documentation and materials preserved for purposes of carrying out these investigations. Sisi kama wana NASA tuko tayari, tulikuwa tayari jana kwa marudio ya uchaguzi, lakini tutashiriki ikiwa kama uwanja itakuwa iko sawa. Tumeambia hata wapinzani wetu na wale na ile tume ya uchaguzi, tunataka kuona kama kiwanja hii yale mashimo na mahandaki yamezibwa, yale mawe yametolewa, yale miba yametolewa. Tumeng'oa visiki vyote katika hiyo uwanja. Ikiwa iko laini, tuko tayari kuingia kwa kiwanja tuonane na wana Jubilee mundu kumundu. NASA irita ikundi citari cia githirikari ati wira wacio wagirire kurongorera itumire igoti iratemanirie cia gwathana githurano giki gicokerwo angikorwo ni cihotorete kuruta wira wacio kihinyio. Ngiribotera Inooro TV, Njĩtagwo Waweru wa Nyambura.